sehat-sehat sih ya. Aduh, tanduran emang sugi mah. Banyune gak disiramnya karo banyu bermerek. Tuh kira subur ora ya. Aduh. Pucuknya bagus, ora kayak ke iklan-iklan ka, ora ku pucuk ora sira ya. Pak, kopi pagi dulu. Idih, orang rugi kita mengawin mamaku. Iya. Kopi apa gini, Mah? Kopi lendot. Kopi lendot ke sih, Mah? Mana papa duduk mengkene. Duduk dingin. Diseruput dingin. Seruput. Bismillahirrahmanirrahim. Papa. Enak. Ini lendotnya wae makan itu. Ini arah nang lendotnya kok. Surga dunia ya. Iya. Papa, seruput mana, Pak? Ada. Enak ya, Pak. Ada. Kopi lendot ku enak ya, Mak? Tapi sadakan serat, Mak. Duduk kopi ini nggak bisa serat kupa. Anjing iki ini kesadakan dibuka. Aduh. Apa-apa, Riz. Coba sadakan diseruput maning. Lancar deh, Mah. Iya. Orang seret maning. Enak kan, Pak? Iya, enak. Ya, is mantap. Aduh. Pak, kayak mah tangga Mika. Orang dia kopi ya, Pak. Itu bek anak. Suara dia duit, seorang ngopi, sih kebelah kayak kae. Saya tengok gibah kayak kono, suka-suka ngegibah. Ayah sih kayak kono nih kak, melas jelas teh wae kak, dong. Sedah. Ih, sendal ketuker ngendi sih? Bentang-bentong kayak kene ndi, anak ireng anak hijau kayak kene ndi. Kayane mah majengan ikan ika. Tuh ya, kata aku. Usma sendal blesa, rup bisa. Tangga arep enak tuh ya, karena esuk-esuk wis disandingi kopi ngerabi. Mi, kayak kopi gak, Mi? Apa? Kopi. Kok duit baik. Nyingkir gak mana nyingkir. Midang ning jabe bae ora gati duit kasing akeh kerja ta apa minggir. Kopi bisa ganti duit beli kopi baik. Kalem, Mi, nyapu ya kalem ono. Minggir. Mi, karena kopi mantak apa sedina mah? Ya mana duitnya kan tuh kopi mah. Kalau dina jaluk duit bae rabi. Wis mina kabeh. Duh. Ya wis engko tunggu dikit kopi nek. Rugi ngawin sirup bumi. Ngomong apa mau? Ora. Ki lanjut nanya aku nek. Disangka orang pegel sange mau menggawe ning omahku. Wong dari radio pegawai akeh. Di menit dika pegawai dodok centul laka pegawai sejene. Rapi galak pisan. Bilang itu bilang. Tangga mah, kan kopi gak tukaran dikta. Kenapa? Ini dari sini harapan mata. Tukarannya kak, detik gak tapi ngomongin itu. Shh, Mali. Asas kayak teh ayam bola, sih. Kita kayak ika pak. Jahat mana enggak bang? Lagi lagi minggat gini kayak apa nih? Aduh, papa. Sekarang saat tega. Ma masih ngomong baik. Wisan, ruput mana? Kau nak kecelak mana? Wis, kau dikit. Dah, ya, yang enggak kalem. Wong lanang ki pegawai pengen ngopi baik kayak wong kerja baik padu pegawai dodok baik ki kopi aja. Mana ngopi baik. Pahit kayak ini. Ya sengaja. Ki bakal pengen manis bilang Mimi. Ngomong apa mau? Orang Mi manis, kopi manis banget. Aduh, ya gak ada Mimi kasihan. Ma, tuku sendal tak apa. Ki tanggal dina nyeker baik. Ki sendalnya mama.
Ora baik gas, sendal selang-seling kayak kue pending guning kita. Bu, kredit bu ya bu, anak panci bu, anak sapu, kredit bu. Ya wis, kredit sendal gue ya. Oh iya mah bener ya. Ya. Bu, kredit bu ya bu. Di ka mak, anak tukang kredit ka mak. Kredit. Mang kredit mang. Mang anak kredit sendal. Sendal. Iya. Nah, tenang gue. Mang. Iya, kita Ben. pengen kredit sendal, anak beli. Kabaran anak garis siji ke, Be. Delengan ku. Bagus beli. Iya bagus mang. Ya, coba dipit. Jajal dikit ya. Ya, sok. Pas beli. Iya pas Ya ya. iya. Ya wis kita pengen kredit ya. Ya wes. Dipit. Arahnya siapa? Tak catat dipit. Di sendal baik kredit. Manis, Tanjung Impul. Ngomong apa mau? Ay ora iku kita mengalah ke sendal dewek bagus temen sendal. Ora kredit yang kita matu gue ga. Usmi, aja kayak kunun kau Bisi menang apa ya wong lanang. kalah ya, diwarai. Apa? Mau ngomong apa? Ya apa dikain rasa? Dia ngerasa wong kita pengen kredit sendal. Ngapain gak usah aku mau ngajak ribut. Ya iya. Be. Dia kan mau ngomongin kita. Bi, sapu be. Berisik. Ay, dikain akan ngajak ribut ngajak orang. Iya. Iya.